tai au le au ina mala uma connection bo. O aso foi nei o maliu. Ele ai se la una ele fata taua ele ola fa ba. Ia mare ta pena mai ko ia fa ba. O tato fa lo so ia mai lei foi se sitono nei man. Ele o ta pena ele ola fa ba. Tato fa lo foi tau tino ngana po, o mala mala foi fa na. O le wa la to tama ele ola fa ba. Amen. Ai le tato o po ino ile aso le tato baba ai ga mi o le tamare wa. Se ia uma ina ia ga mi o e tau so tato. Wa le tele au te ni tato fa lo mo le po na po ile tele o mele le ia tato mau mai sima Leauta. Ia de ia ni maliu mo tato mai faero tato so le na malanga. Ia au ngale mo tato una le tua le ngata una le tua le tua tato uma o fale le tua ia sonni ke ia mata tu a watu ta chinoma o lau ngana wala se fa sa utala le mama sa inga man tamane ta falo mo na po su matu po wa pe o la fa nga wo muri ma fo fa nga wo le ta vitame una tana ia fa lo mo na po tau tino nga fa mau piu foi o pipi no to ta mai o wa lo fa le si ke o file ma file fa mo le tu po fa ma na mai e o fa fe mai e la lo fa mo to na po le ma fa na na ta ka tu po mo su ma Leauta fa pe le Leauta so fa lo mo po la ta usa na amata ma fa ta ka au fala motu ai le ina mama after mama le au le so ifu mai to ya eu foi lá e foi tu ya se só fala mo foi por lá te eu fala mo le ai le ina mo mama futa mama le ele Taitai feta wi mas na mo foi mama futa mama le ele ia isa na fa na we wa ya po le ma no so ma tutua ele i mo foi po le Oi mama futa mama le uso ne ya Leauta. Na mama futa le feilo api le tasino fitu ono. Tausanga tasino fitu ono. Na ma feilo ai ai te lo la tausanga sa Leauta sa no fo yo kilani. Awa mo sa no fo Wellington. Ai ole ma futa mama le kempo mo ala Samoan Assembly of God Church of Samoa na fai tasino fitu ono. Na ma fita wi ma Leauta. O loto i pitoni mato fatuina nga luenga i pitoni ma mata nga luenga i pitoni o cinco temina luas fulo tausanga es fulo iba tausanga Leauta ia pavese nga ne o sapo ia o te fora nga olai o te loko mo se te ile tamare ia o te foi nga olai mate Leauta go foi ma se o tolo o le fa sau que o vecino se o fala ele tem Taitai ele Deus não ele tala no atu tem o tala o a fia ele ni ngata ele ila matama nga rua e tasila nga rua i lalo i Wellington na o pitoni ai tasi for nga rua na matai no mai o Panama le na rulu ele sa sunga me sakoma fiona la posoria me sakoma basa la to na matama na to ina ngala to amata ina nga ngale to fai la fora le foi la sa mato fitau ye tala wo le teninga mane tu a sunga ya Maxo Toilalo ya sunga ya Mango ya suba enga le mato yai ngaba te mo fai la fora ngana yo songi manisho na yo so mato yai le amata mo ngalo ya para I'm still here thank you very much Lord ya saura mato ke mai tasino fitu ono luma o kile ngale lua ka le sio tasino na lo tasino o na vai te mi sono le ma nei o la mona o le fa unga ne tu ngate mi o le temi volele o pe yo sumo ya lofa de lo ya lofa nga o to o tele nga wenga temi ne o tupu maola o se asa to mo de lo ya lofa nga ilo to tamata se te vai e pe o va ile ka le se foi e so le ma fa mai o no fo fatas tu fatasi ala to mea o pe ia ole ainga tas vai temi ngale ile amata ma ngalo te saura ino mo te me lunga ukila sole au fe tau ile la fa sainga ne ole au le yo ta o ngalo le la telefoni le ma ta sai e ni au ngalo tu ya ko se tu wa e luma ya ta tama fe ro ye so ye
kai ruas pulu tau sa. Sa la mafitau mai tangata le o te sau, o te mai duma. O lai, o ngā wenga la uta sa fai ile kare se I pana mai te minga te no eto ina mo lo. O la ngā wenga sa fai se bi o le taxi driver. O tamale no fea ke ia tangata ala wa ai te minga ia mo ia ngai ta vale tangata ina wa po ia te no ai ia nei ta vale ngā vai te mi fo I le vai o la mata. A tamale fa mo I le vele o le vele tuai pa sa ia so ia o ta vale sili ngā sa o piki a tamale te me lo tala ko. O vai tu a o la te me lo tu fo me te me fa ta singa o mafta. Sau ka mare to maro ama sau atu vai lo so mai ngau tenia drop os sau le skemo sau nga pa fini ia drop mai le lo io le nga wenga ta sa fa ia lo le stem sau mai ta mata la go au sau au fika tu ngai le nga wenga sa fa le uso mi aso te no pe foi fa se furu po le moa tu foi iso se sau ninga na fa yo ke te ninga Elena ole ken, ole ngā wenga le sa tau tua I tono le karisi. E ole tangata, ele manu I le tāwale. Ele titi tāwale, a o lana ngā wenga le no vai. Na mato tala noa ia, ngā vai te mali tero tala kou sa I sori. I mata tia ni le loto tangata le au tala kou. Ia ma whaia ia le ole ngā wenga na sa whawhetai ia le uso fo yo no le tō anga. E leo se tangata fole le te vai o teno te mire e loto tangata e au drop tangata e le ngata inga au mai tangata le loto vai tau foi toe a toe momoni tangata I o latu wa inga o lana ngā ruenga le sa whai male le iloa o e vara au e le atua le o langa o le tangata I teimi o luma wanu o lon maftanga ia ua manu nofo masi matua inga I nate Mato mai o kilangi, a matarole mo sin mato fia venga foi le mato fia venga fa inga foi le o io lo uso ia o siona a inga ia mo so to ruo pe o uso foi le na mato so sa inga le a ma mai mato mai le o kilangi kempa lotu nga mai te mo te mai mate no foi a watu ila e watu no foi ma fa pe nga le ma fa o le tele au te e fe suia I so poi mata vai O le teimi ngā I mata awale mai tamania. O teimi fo te awale no talku. O ka awale fo ia aso ngā no le tele whaere whela uno ngā I mōri. O pau wa te tele, ia ma mafa ki tele fo ia. Me o mafa la o moko o moko ele. Oso me oso awale. O maka awale langa ma whai mai tamata. O sawe o kila. O tu wena o tamata. O walu lang tamata. Ia pe tolu mi masinga o la ewa pe ngā fato a lot fo ele ma la awale trop ia pe sau. Whapenga mato masadinga ma le uso nei I to tono ngā ruenga le tua. O lana ngā ruenga na sa whai. Whai e pese I o ai na whai o na ai o whai pera na ngā ruenga na. Ia waru nei. O whaamaina lona o langa I tono ngā ruenga le tua sa au nai. Manga lue ai. Ia o na avea I lole o ia ma. Whiwhiau. Sa mua la whiwhiau lo tamane ia. Ia mana tau sia foi ngā ruenga I Nusila. Ia tau whalonga no pō wele whamtalanga foi e siso e arufu pō. O me reo mani e aru e atala foi e so se foi ngā tala e aru e aere. Ia o lea au tau mawhai e o losi tana. O losi I vane. E ke o umingo staka I. Ai le le ngau turi au roinga pēo le. O le mamawhtanga male usangi. Wago wal mato maftanga I Nusila o whapena rawa o na whai ma matutua pia whanau na whanau ia whapena foi ma ua o la hiti tamaiti whapena tu sapo tamaiti ngai a watu nalo e nofo whatasi whani ia nofo whatasi whani o resi ai a o re taitai ngā e me ino o te arsi ngā mai te ino nofo ai a inga. Wea wago ngai na ua o I ngā ruenga le toma o tu ngā ruenga le li una Mato mai nei, na mato mai nei I Ausetalia, mato I foi Melbourne, I le tausanga e tasi iwa I Walima. Sa mato I Melbourne, mato no mai ma si o tō rua ma si o whanau, mato mai a mata se ngā ruenga fōu I Melbourne. Ia, ona motusia I alon mato maftanga malota, motusia I mato maftanga o le to wheiwa. O ale na toi sau kena whafonga whamatala ina I whatua ia es.
Yo te minga sa pe no ilo ansi ia mau mai nei mai nga no ka le to fa fo ia itala ama wa leva la na to fia fo I mai no so to ton a pe ola na tala le ta to fa lo mo ia to fia fo I mai ya Jerusalem ile me da ona e ela le la mona ona tu la mai ia pe ona ta uele ile ona fo so fo mau e pe o to alo na ma fo me sa ti ngai nai I me sa o na ma lu e ai ma lo ilo na ma lo si wa sa wa ai ai ora mele o to alu ai ilo na manatu ia ila amatanga o ngatu na mafuena to sema mai sona tei e to u fane mai to to ia o te va fetai ale tua ilo na ga le malo na lofa ina o mai lo tei lo pa ina ia to tono na ga le to Ausetalia ai o fime lo so ia mataria lo tono na tanga le o tato va fonga le afia sala pore lua ne usama dia tolo tau sama au tau nuku alo na fa moi ua toe fia o mai ya e nesa fana wai ma fa ola inai lea ua anu ia malana malana ia mi ia le tua aftai le ni atato ma fo watu le so I fuanga o le suma Leauta ona tato manatu lo lea I le afia mapai ia le ni sa fesili se tasio Oni profesa faya o mai tono se o mai universite sa ta faya o mai. Ona fesili le o profesa le I na senga ato fa pe ato. What is the richest place in the world? O le a po fea o yai o le a foi le lo fuanga sili ona maoloa pe tele o loa pe tele tamau ainga I le lalolani. Tali uma tamai tali tamai tole aonga o le senga fa pe mai tali ais o arapi no yo kata manu yo o tupai le to vai ta pleso asusu o Israel o Rusia o Amerika o no ia mano fa mai tali tamai tia aonga fa ya aonga o le telo tamai tia aonga sala to tali no ia pe e ko ale ma no ia mau ai mo le mo meio precious stones o le tali ele ai ma se sa se tali Rafa pera le tamaiti o le masenga I le faya but what is the right answer? Where is the richest place in the world? O fea la o ye no fuanga le te fai mai e silia to na tamawa inga matele I le laula ai fai mai faya listen the graveyard o le fanua tani ia fa masenga na la o sapo fai mai le tane le fai o le no fuanga sili o na tamau a inga lai tanu wai le aulo o le a rio o tamau a inga o mea mamana ma mea seese o mea sili ma mea lofa o ta leni lae le tuka ma lae milione ai le o lae mau mea ai le o le no fuanga nga sili o na tau matama ma wai le tau ta I le larolani ka sili no lea la me mafua na no mafua fa na wale tua ni keitaya o le tua mau o lo anga ia I le tele o tangata o ai faifeau o ai profesa o ai doctor o ai tangata tale nia mai ia na rofa mana vai se lolami la nga solo ia nga ma la to poto ele uma na fa o ma la o tamau ai na ele o nisho o na le tua la o ye to mai fa pitoa la o ye le ngava le fa unga le tua ai alu ma ye to ma wele fa ma ai la o mi de o ai ma tama ai na to ma o nisho fo mai wo to ma uma na o ma o to ma mo la to fa ilonga ai le fa ma amen o le fa fa ula mo ta to le tamane le o ta to me fa ele ma na le wa ale ta ko fa lo ye to tilo o lona soi fua wonga peila foringa mai o mea uma ia sa o lona na ma ta leni ma mea lo fa na mai le tua ia na walo empty kuma he's going to the graveyard empty amen ona e manatulo le ta ia o le ase la ba o le ase me alofa o le ase ta leni
wa mai le tua ya te oi whawa i oi. Vai e te wai atu ngā me tua mau mau mau. Ai e ola